سلام كما يوعلكم كما ياللهم تي كابتي أورحي حنساب زمز ريبورتنا عنا لو ما عندكم هب ديلي مالتيو سو لومي انتاي توعيلو ناي لومي نعلت عسرا انتا كتبنا تخل تام most important يا زالنك نزل ريبورت أقداستيا علت عسرا فدرال انترست يوسخدو انترست كله ولدي يوسخدو ولدي يوسخدو نت ماركت زقتلو يمزلو أحوات نت ماركت يزقولو يقتلو له بتي ماركت عداغانا سلازي عداغانا انت اي خون زخل انت اي مسلو معنتي علت عسرا خنتا خقبريهم اتم فدرالس نشتي فدرال كبل كله فدرال ريزيرف مالتي ويكا سنترال بانك هاي سلازي خونه ات ماركت اب ساعات زي بي انفليشن ويكا بزقبابي انت اي قبرلو كلتا نقر يتقومو ولشع انترست ريت ويكا تولد انت اي قبرو هاي قبرو ምክንያቱ ሰብ ገንዘብ ንኻይልቃሕ ሰብ ገንዘብ ንኻይወስድ ሰብ ብልቃሕ ገይሩ ነገራት ንኻይገዝእ ማለት ነቲ ገንዘብ የርሕቅዎ ካብ ጥቃኻ የርሕቅዎ ቢዝነስ ተሊካ ናይ ቢዝነስ ሎን ኣይትወስድ ምክንያቱ ኢንተረስት ሬት ናብ 20 ናብ 10 ገለ እንድሕር ገይሮሞ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ኪውቲ ዝበሃል ኣሎ ነቲ ኣብ ማርኬት ዘሎ ገንዘብ ከዓ እንታይ ገብሮ ታይትል የውፅዎ ኣለዎ ክሳብ 9 ቢልዮንስ بعلم نتي تريجر بونس انداشتو يخدلو مالتي سو بتي كوين بتي نت ماركت كزقو دلو سو جنزب كسانمو سب عقله صبو سو ازيا نمنيا نتا زقبابه نموراد مالتي سو زقبابه نايلومي اگداستي ات زقبابه نبر وكا سي بي اي داتا انتي هيبنا سو بليز انفسترز انفست غبرو اب ستاك ماركت ريل استيت كال ازي ريبورت زي ناي بحق اگداسي بزي كازي انت فلتك انت خدك انت بلك ازين اقداستين سو سي بي اي داتا بي بي اي داتا كل شيء مهرو ويكا يمصلو خاني سي بي اي unemployment inflation جي دي بي ازيم قلا زياتهم فاميلار تكون لكم نو مار وات لو مهريا نخد سي بي اي داتا انا هري لو ما عندي انيرا سو نعلت 20 تختم صالنا تدخل اوكي سو let me get it شركم تلمود كجبري as inter whole كجبري investors must know this okay مجمريا CPI نريالنا CPI مالت consumer price index يو CPI بابرويشن صحف اتمعك انينا حاده نسخاس تجوزو باسكت تجوزو لا اداغا خدنا كوميدربل شغور تبل صبابل ولا ماكينه ندار نخفلا نبل ولا نكارا يبر كل نجوزو معك اني CPI يبحال simple word بزقلل word مالتي so تي goods and service نغبرو transport نغبرو دي ولا service نغبرو بمولو نايزي معك اني CPI يبحال انتايزي كندي واغا وسيخو الو كابز حالف ورحي مالتي حاصل ነገራትና ሲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ 7 ኣብ ወርሒ 8 ክንደይ ዋጋ ወሲኹ ዛሎም ንሪኣ ሪፖርት ናይ ወርሒ 8 ኣብሙላ ስለዚ እዚ ዳታ እዩ ትቀንዲ ኣገዳሲ ናብኡ ከመፅየ ፕሊዝ ኢንቨስተርስ ኢንቨስት ገብሩ ናብ ስታክ ዶ ንኽፈቱ ዶ ንገለ ይኮነን እዚ እንድሕር ዘይንፈልጥ ኮይና እዚ ላይት እዚ ኸይ ዘሎ ውሽጢ ይከድኩን እዚ እንድሕር ዘይንፈልጥ ኮይና ኢንቨስቲ ክንገብር ሞ የብልናን ማለት እዩ ኦኬ ናይ ኣጎስት ሪፖርት ኢና ክንርኢ لو عنتي وصي عن توبو سلازم تقلنا أبز حلفة consumer price index نجاراتنا كندا وسيخو 0.6% وسيخو نجاراتنا رأيو واجاتنا نجاراتنا سي 0.6 وسيخو أبز حلفة ورحي شو عاد كندا وسيخو نيرو 0.5 سلازي صبوا زينا دي أيقونة بكا زل على وسيخو نجارات كان حنت أباسي ندحر لسي نبول دحان نحنت 100 قرش تجاز أنا بلا نحنت نجار أبز حلفة 100 قرش ندحر تجاز أنير كا أبز أورح إزي آخر دي وسي خلا أورح شمن تسي 0.6 وسي خلا ده منس كندي أواجع أنا تحنت قداي 100 قرش نتبي 6 سنتي من كوين الله مالك 0.6 so نجارات كا وسي خلو أورح شمن تي صبوا زينا يكونن إزي كم من تايزوم تصير نزل الحتة بسنكي ناي غازوليني ناي نداري اند انرجي اور حشمنته بتعمي هاي كوين بسنكيو معرف اندزي بصيح زلو هاي كوين زلو مالت سو اتو ناي لك ناي 10 خلت ورحي 12 ناي 10 خلت ورحي ويكا ناي عمت مولو كور حشمنته اذا عمت خلت شحن 20 كلتن كساب ورح شمنته عمت خلت شحن 20 سلسه نجراتنا كل مولو سلسه نطبي سلسه نشوعت توسي قبلنا እዚ ጽቡቕ ቀኒስሎ ምክንያቱ 9 ነጥቢ 1 ነርና ኢና ስቲል ኣብ ኤውሮጳ ብጣዕሚ ሃይ ኣሎ እዚ
8 7 still we are okay أتصبقنا زلنا جن كاب زحالة فورح خندي أنا راس 3% وسيخ نيرو هجي قلنا ب3 7 بسنك انتاي لا بسنكي ناي غاز يكون انرجي يكون غازلين يكون بسنك زيت راح كان so تقلالا نابت بريك داون كمتصيه مالت ازين هلكم ازين بمولان تنقنديان سو زحلفه اغوست 2022 0.2 ነገራትና ወሲኹ ነይሩ ኣብ ወርሒ ህዝብ ዘለኹ ኣብዚ ወርሒ እዚ ግን 0.6 ወሲኹ ብሰንኪ ጋዞሊን and oils ኩሉ እዚ ተኣሰሪ ሶ እዚ ናይ ብሬክ ዳውን ናይ ወርሒ ብምሉ ሶ ፀገም ኣይኮነን እዚ ንኩሉ ዲቴይል ክትፈልጦ ማለት ኣይኮነን እዚኣ ነታ ማርኬት ኣይሐጎሰታን ሎ ማዓንቲ ደስ ኣይትብልን ስለዚ ብሰንኪ እዚ ኣሙሰኻ ኦቨርኦል ናይ 12 ወርሒ ክንደይ ከነ ኣሎ 7.7% ነገራትና ወሲኹ ዋጋ ናይ ነገራትና ወሲኹ ንስኻ ዝገዛእካ ነገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒሲ ናይ ግድን ኣቨሬጅ ናይዚ ክትወስኽ ኣለዋ still ይቃለሱ እዮም ዘለዉ ግን እቲ ቃልሶም እንታይ ኮይኑ ኣሎ ኣይተዓወተን ኣሎ ሶፋር ማለት ግን ክብል ከለኹ እንታይ እዩ ዘለኹ እዚ ክንብል ከለና ግን it's okay ካብቲ ዝነበረና ጎዲሉ ኣሎ ናይ ብሓቂ ጎዲሉ ኣሎ ማለት እዩ so እዚኣ ዳታ እዚኣ ራእይዋ all items እዚኣ do this always is all items እዛ ላይን እዚኣ ኩሉ ነገራትና እዩ ትሪኦ ኣለኹም እዚኣ ላይን እዚኣ ኦኬ ኩሉ ነገራትና እዚኣ ግሪንጃ all down እንዳኸደ ይኸይዱ ምክንያቱ ክሳብ 9.1 ገለ ነይሩ ዳውን እንዳኸደ ኸይዱ ጽቡቕ ነገራትና እንዳጎደለ ኸይዱ መጽኡ ኣብ ወርሒ ጁን ወይ ከዓ ወርሒ 6 ጽቡቕ ርኢና ክሳብ 3% ነገራትና ወሲኹ ኣብ ዓመት ናይ 12 ማንዝስ ማለት እዩ ደን ካብ ጁላይ ኪፕ ገራ ሕጂ ኣጎስት ከዓ ኪፕ ገራ ንላዕሊ ወፅያ ሶ እዚኣ ናብዚኣ ትቕፅል እንድሕር ኣልያ ሓደገኛ ፌደራልስ ፌድ እቲ ናይ ሬት ሃይክ ኣይገድፍዎን እዮም ክቕፅልዎ እዮም ማለት እዩ ሶፋር ሕጂ ክንደይ ሃይክ ገይሮም ኣለዉ ካብ 5.25 ክሳብ 5.50 ኸውን ኢንተረስት ወሲኾምልና ኣለዉ 0% ነበረ 0% ነበረ ሶ ንሕና ነገር ክንገዝእ ኣብ ሰዓዚ ኣይንኽእልን ብጣዕሚ ከቢድ ማለት እዩ ሶ ናብዛ ብሬክ ዳውን ክመጽእ all items ኩሉ ነገር ብምሉኡ ማለት all items ክንደይ ወሲኽልናዮ 0.6 ወሲኽልናዮ ስለዚ ናይ 12 ማንስ ናይ ዓመት ሙሉካ 3.7 ሶ ኢንፍሌሽን ዝቕባበ ናይ ዩኤስኤ ኣብ ሰዓዚ ክንደይ ኮይኑ ኣሎ መስሊኩም 3.7 ጽቡቕ ድዩ የስ ካብ ዝሓለፈ ዝበለፀ እዩ ግን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ንሪኦ ነበርና ቅድሚ 2 ወርሒ ግን 3% ነይሩ ሶ እንታይ ኣና ኣብዚኣ ጌራታ ንዝብል ከዓ ብሰንኪ ናይ ምንታይ ኣብዚኣ ክመፃኩም ናይ ኤነርጂ ሰርቪስ ኤንድ ጋዞሊንስ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ሶ ካልእ መግብና ዝሓለፈ ወርሒ 0.2 ወሲኹ ኣብ ወርሒ ሙሉእ ሕጂ እውን 0.2 ጥራሕ ይወሲኹ ዳስ ኦኬ ጠቕላላ ናይ 12 ወርሒ 4.3 ማለት እዩ ኣብዚኣ ካብዚኣ ክመፅእ ኢነርጂ ንህለኩም እዚአን እንተን ሓደገኛ ፀገም ዝፈጠራና እዚአን ትሪእዋ ኣለኹም እዚአን ብምሉአን ካብዚኣ ጀሚርካ ክሳብ ኣብዚኣ ዘሎ ብሰንኪ እዚአን ንኣብነት ኢነርጂ ክንደይ ነይሩ 0.1 ወሲኹ ነይሩ ዝሓለፈ ወርሒ ሕጂ ብዚ ወርሒ እዚ ግን 5.6 right ናይ CPI ወይ ከዓ ናይቲ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ መዐቀኒ ክዕቅኑ ከሎ ኢነርጂ ልዕሊ ፍርቂ ዓቐን ናቱ እዩ ልዕሊ ፍርቂ ፐርሰንት ናቱ መዐቀኒ እዩ so that's the problem this is the main problem እዚኣ ትሪኦ ኣለኹም this is the main problem very dangerous ማለት ካልእ እዚ ኢነርጂ ኮማዲቲስ ንባዕሉ 0.3 ነይሩ ናብ 10.5 bad ወሲኹ so gasoline ካብ 0.2 ነይሩ ናብ 10.6 bad so without this ብዘይካ food and energy ብዘይካ ንሱ ኩሉ ነገራትና ክንደይ ኮይኑ ኣሎ without ናቱ 0.3 ጥራይ ወሲኹ ምክንያቱ መግብን ኢነርጂን ምንታይ እዩ up and down እዩ በቃ ክትዕቅኖ ይትኽእልናኻ ሓደ ወርሒ ጽቡቕ ይመጽእ ሓደ ወርሒ ሕማቕ ይመጽእ ሓደ ወርሒ ጽቡቕ ይመጽእ ሕማቕ ይመጽእ ስለ ዝኾነ ነዚ without ናቱ እንታይ ብልዎ እዚ core CPI እቶም ፌደራልስ ከዓ ነዚ እዮም ደልዩ እዛ ኮር CPI ክንደይ ኣላ ትሪኡ ኣለኹም 4.3 እዚ 4.3 ምምፃእ very good news ምክንያቱ ዝሓለፈ ወርሒ ክንደይ ነይራ 4.7% ነይራ ሶ ቀኒሳ ኣላ ታርጌቶም ነዛ 3.7 ትብዘላን ይኹን ነዚኣ ይኹን ናብ ክንደይ ንምውራድ ናብ 2% ንምምፃእ እዩ ነገራትና ሲ ካብ
ناب عمت ويكا وس 12 ورحي تراي ب2% around 2 فرعان እንዳወሰኸ تراي ክኸይድ ኣለዎ በሃልትዮም still ካብ 3.7 ኣከባቢ ኣሎ ኩሉ without መግብን ኢነርጂን ከዓ 4.3 ኣሎ still ክሰርሒኦም ንዝብል ሕቶ maybe yes maybe no ኣበና ክንመጽእ so ካልእ መካይ used cars ኩሉ ሻዕ used cars negative ን መጽን ዘለዋ used cars total negative 6.6 ኣብዚኣ negative እንተሪኢኹም ኣብዛ ላይ እዚኣ negative እንተሪኢኻ ቀኒስሎ ለሰይ 5 ቅርሺ እንድሕር ሽየጥ ነይሩ ሓደ ነገር ኣብዚያ ናይ ዓመት ሙሉእ negative ተሪኢኻ ክትቅንስ ኣለዋ በታ negative ዘላ እዚኣ ኪኑ ግን ኣብዚኣ እንድሕር negative እንተዘየልያ ነገራትካ still ይውስኽ ጥራሕ ይዘሎ so shelters most important ገዛ ክራይ ይኹን ከለ ትሪኡ ኣለኹም 0.8 ወሲኹ ነይሩ ኣብ ወርሒ 1 ኣብ ወርሒ 2 ኣብ ወርሒ 3 0.6 ወሲኹ ነይሩ ኣብ ወርሒ 4 0.4 ኣብ ወርሒ 5 0.6 ሕጂ ኣብ ወርሒ 8 0.3 ጥራይ ወሲኹ ጽቡቕ ኒውስ ካዚ ምክንያቱ ክራይ ይኹን ካልእ ይኹን እዚ ናይ ሸልተር ከዓ እቲ ብጣዕሚ ስቲክ ይኮይኑ ካብቲ ኢንፍሌሽን ምኻል ኣብና ዘሎ ንሱ እቲ ሞስት ኢምፖርታንት ብሕልፊ ኣብዚ ኮር ሽግር ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ኮር ልዕሊ 4% ኣሎ እዚ ናይ ሸልተርስ ሶ ንሱ ስቲክ ስለ ዝኾነ ምኻድ ስለ ዝኣበ እቲ ናትና CPI ወይ ከዓ እቲ ናትና ኮር CPI 4.3 ዘሎ ምኻድ ኣቢሎ that's why it's very low to go so ሕጂ ግን ጽቡቕ ኣሎ ጠቕላላ ኣብዚ 12 ወርሒ 7.3 ወሲኹ so that's why ክራይ ኩሉ ሻዕ ጽቡቕ ኣይኮነን you have to buy your own house ንብል ዘለና እዚ ኣትሪኡ ኣለኹም እንድሕር ገዚእካ ገዛ እዚ ወስኽ ይቐንስ nothing you don't care ብዛዕባ ኣብዛ ናይ ሸልተርስ ማለት እዩ እንተ ገዛ ተዘገዚእካ ግን that's what it happens ገዛ ተዘገዚእካ ኣይሰጥ እትብኡ ዘሎ እቲ ኣካሪኳ ዘሎ ሰብ normal an average according to just you know commercial rent ይኹን ዋላ ካልእ ይኽእል and according to commercial rent ማለት እዩ triple net كندك توسخ لك نسخة an average let me do my pens an average 3% دوسك خطخي أبتخاري أب أنا هجيك رأي شو عتنت بسلاسة وسيقول بفنك inflation so كل شيء تنسخة أبنايتي تكاري بوتخا انت أمس قبرو مستي inflation إن داخل إزخيت so كراي كان أجد نخوسخ according inflation و reconciliation جيرون قاعد حكا أمس قول كامالي so buy a house my friend so እዚ ክብር ዝበለይ ዶ yes ክብር ዝበለይ ግን at least እንታይ ኢና ንብዘልና ቁሩብ ነቲ ህን ትኽህልወና ማለት transport services ናይ transport service is high 2.0 ወሲኹ ትሪኡ ኣለኹም transport 0.3 ነበረ 2.0 it's very bad ኣብ ዓመት ሙሉእ 10.3 that's bad so to be said እዚ ከፍራሃኩም ኢለኩም ኩን ኣነ ማለት እቲ ሪፖርት እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ግን ንምንታይ እዚ ክኸውን ንዝኽእል ይውስኹ ዶ ፌደራልስ ንዝብል let's back to our normal according to Fed's report ኩሉ ሻዕ ዘምፃ እዚኣ Fed's watch tools ባዕሎም ናይ ፌደራልት ኣብ ወርሒ 9 ዕለት 20 ህለኩም መስከረም ዕለት 20 ፌደራል ክመፅኦም ሬት ሃይክ ይገብሩ ዶ ኣይገብሩን እዮም ስቲል ማርኬትና ኣይገብሩን እዮም ብለና ኣሎ ዋላ ጽቡቕ ሪፖርት ኣይረአድ ኣሎም እምበር እንታይ ግን ጽቡቕ ዝረኣናዮ ግን እቲ ናይ ኮር CPI ደሓን ስለ ዝረኣናዮ ዋላ እውን እቲ ዝረኣናዮ ናይ ብሰንኪ ናይ ጋዝ and energy ክሳብ ዝኾነ ይቕበሎ እዩ ፌደራል ከዓ ብዙሕ ኣይርእዎንም ንዑ ነቲ PCE ዝበሃል ኣሎ PPI ዝበሃል ኣሎ እቲ ኮርናቱ እዮም ዝርእዩ ስለዚ እቲ ኮርና ስለ ዝቐነሰ ወርሒ 9 ዳርጋ ኣይውስኹን እዮም maybe እዚኦም ርአና ወርሒ 11 ኖቨምበር እዮም ካብኡ ክኸዱ ዝኽእሉ ኖቨምበር 1 ማለት እንታይ ክትኮን እያ ኖቨምበር 1 ኸ ስቲል ክውስኾም ዝበሃል የለን ሶ ይመስሉ ወዲኦም እዚኦም እንተወዲኦም ሰናይ ኮነ ማርኬት ግሪን ክኸውን ይኽእሉ ነገር ማለት ይመስሉ ወዲኦም ግን ንተኣማሞን ነገር የብልናን ሜይቢ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዳርጋ ኣይክመፁን እዮም ዝብል ግምታት ነይሩ ሕጂ ግን ሜይቢ ሓንሳብ ክመፁ እዮም ክውስኹ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ናብቲ እንድሕር ለሰይ ፕሮባቢሊቲ እንድሕር ከድናዮ መዓስዮም ምቑራፅ ንጅምሩ ንዝብል ሕቶ ኩሉ ሕቶታት ብዙሕ ዝመፅእ ካው ራዮ ንዓመታ ራዮ ዲሰምበር መወዳእታ ዓመት ንዓመታሲ ክሳብ ክንደይ ይኸውን ኦልሞስት ናብ 4.25 ክሳብ 4.50 ኦልሞስት ፉል ፐርሰንት ክቕንሱ እዮም ዝብል ኣሎ ስለዚ 5.25 ክሳብ 5.50 ዘሎሲ መወዳእታ ንዓመታሲ ኢንተረስት ሬት ናይ 1% ፉል ወይ ከዓ
100 BP يبهال كقنسيهم كقرصيهم لنالو عمت مولو next year سقاي علنا مالتي سو معاسم كجمرو قرط زبزل according data رايوت لهم ناور حشدش غزي ابز حلفه خندي نيرو ناور حسلسته نيرو بسنك ناي دي ريبورت نايلوم زموت ابديت كا نابس تغير مالتي كور حشدش غزم ما كقرصو نز زغبرو كقرصو خجمر يم مالتي so this is according the Fed مالتي قالوا ماركتنا لما انت تايم yeah of course it's not gonna happy ايكونين هج closing time قرب happy خوينو لجرين كوينو لما happy لما انت ايكونين bonds ترينايم yeah he go 10 years bond 4.252 قنيسو لوزي كم مقناس جن ازي عند حركة قنس اندا قنس تخيدا that's the most important federals ايكوسخنم زبل قمت كهل مالتي so bonds قرب انت قانون لو لعل بعد ما خانوا صبغ ايكون ازي كان ماني حماق مسيلكم new rate hikes تال update okay let me see the interest rate okay interest rate انت يالو ناي interest rate rate update let me do this rate na so far لما عانت بسنكز ماركت yeah تري لهم it's okay نسخة شوعة مئتين أربعة نلعلي اندحرا لك خوينو كساب ناي 3 عامت شوعة نتبع 20% كتوسط تخلخا مالتي that's how it is very not good صبو زينا يكونن جن باتي كوينو باتي انتا إزلنا ايكو سخون يوم اندحر دي وسيقهم time to change markets maybe next month كا ناي مسكرم كا او رح 10 سلازم تشعو كا هرينا اتيناتهم جول اذا 3 سنه شوعات تبزلا كساب كبابي 3% نمبس احيو مالتي so this is how it is ناي لما عندي ريبورتنا نساعه maybe نخليكم كبل يخليو جن اقداسيو thank you this is the most important احوات this if you are investor you should know this نسخة او نو تريدنج قبري بلها اوكي انا تريدنج قبري اوكي تريدنج تقبر نحركم كان تاي ما سيلكا كتري اقول لك هنز ماركت زي كتري اقول لك انت لاين كل شيء سي بي اي بي بي اي جي دي بي unemployment inflation زي ان زبؤن ان you know geopolitics كا وجي يكون كنا تكون امون قتل زي اندحر وقتات ندار اخي اندحر صني حكا زي كله positive صبو اندحر ما تكونوا you can do trading you can do investing you can do whatever you want on it so حجي زلاغن ناي سي بي اي نتا انفليشن نتا زقبابي موساد بزح صعر سلازلو ازي اخا ازي اتمثل امنا صبو زينا يكون كن حيزه متجن it's okay we have to take sometimes مالتيو صبو انيرو حجي جن one times بار كوينا لا so far one اي كوسونيوم so مسكرم عسرا انا ايزي ريبورت ناي فدرال سكري ناي شو انتاي كمصناي بريدكشن وكا تايمز غبرو كله عبي ريبورت لنا بزح عينت قصرتات وكا انا مبرد كن كيدنا اوفر مالتيو That's all I have. I hope كفيديو